wisiga yahe mavuta? Oh my goodness, nijye nisiga Dusani Skin, guys. Dusani Skin. So I have been in Dubai, and Nairobi also is hot now. I can see there is a sun outside. So amavuta anje akorana n'ubushyuhe. Iyo hari izuba ewana uraca ugaca pe. Iyo uri ahantu hari ubushyuhe uraca ukamera neza. You don't need strong whatever. So amavuta anje niyo nisiga 100%. Iyo ushaka gutukura ubwo ufata serum zitukuza nyine ukongeramo. Kubera ko yo ari soft, umuntu wese arayisiga, umugabo umugore, natural and original, like 100%. Hey, miss. Hey, Keza. You guys, kobwa wanyu kuna twambare yara. Muri cyakare. Nyine se hari. Agakabutura n'agatopu. Kugenda bagatoya rero ugenda bagasongo niyo wabyibushye nuko, but you look good. Shadi wanje nisiga Dusani Skin. Let me show you. Hari ahantu hano nasize amavuta. Tomorrow is Monday, we have to ship. Let me show you my products. Actually, last time nasize bino bintu hano kwera ko hari ibintu narindimo. So let me show you some of my products here. You will understand. Ibi ni binini urabibona bikozwe mu ntuze mu byatsi. Harimo cinnamon. You see? So, produce zanje zose ni ibintu by'ibiti nyine, ni herbs like me. Ibi ni binini rero. Bingewe yuri kubinywa niba ushaka uruhu rwawe rumere neza vuba unywa bino buri munsi ubundi ukisiga n'amavuta. So ni biri safe kabisa 100%. Kwanza bingibi ni n'umuti, bingibi niba ari FDA niba ari kimenya batabyemera kora ko ibingibi ntago napfa kubicuruza abantu hose. Urumva iyi bintu ari byiza ngo farumasi zirahomba mwabantu mwe. Ubu ngubu abantu dukoresha skin care n'ibindi tumaze kumenyera. Niyo mpamvu amavuta ugura yose nakore. Abantu bayakora nabo barategetswe uko bagomba kubigenza. Rero usanga ari intambara uburwana nabo. Nabo bakakubwira ati rero natwe tuba twabwiwe gucya na gucya. Ibintu byose rega ntago bikimeze uko bimeze do. Aya nayo mu maso ku muntu uri natural skin ushaka kugira uruhu rukeye cyangwa akagiramwe agashokora gakeya, aya ngaya sava niyo yayo. Urabona ukuntu asa. So iyo ufite serum yo mu maso, okay, that's your cup, huh? Okay, I thought it's mine. You don't drink ginger? Ubundi mu maso hari iri cupa iri ngiri. Iri cupa n'umukiriya wanjye warizanye. Nagomba kumushyiriramo ntuza hanyuma burangiranye natwaye rishyashya, ndamubwira nti natware rishyashya. So ufatira serum ugasiga mu maso kwanza warangiza ukarenza hano mavuta. Isura yawe ihora inyerera, nta giheri, nta mucumu, nta bindi. Uhora usa neza uri lovely. Urumva? So andi mavuta mfite nayo yo mu maso na aya ngaya. Aya nayo rero aya Dusani, aya ngaya arokera, aya ngaya abagabo, abagore, umuntu ufite ibihera, ariko aya ngaya abantu benshi arabagora. So I don't think I'm going to be selling this anymore. Ngiye kuya cancelinga nindangize no stock. Then hakaba hari naya. So ninjye uyazi tu. Niyo mpamvu haraye ari muri pink biterwa n'umuntu. Haraye umuntu uri naturel, umuntu ushaka gucya, umuntu ushaka kuba shokora. Dore ngukwaza meza. Aya ngaya ni meza ufite na cya kintu cy'igitampo mu maso babana bagira ibintu by'umukara. Ukoresha iyi kirimu warangiza ukajya wisiga iyi serum nyine. Ya serum iza muri aka gacupa mu maso. Washaka ukanywa n'ibinini niba utabitinya.
then aya ngaya rero niyakesha ku muntu ushaka gucya. Aya ngaya ewana ya ni sawa cyane. Aya ngaya ni giheri urambikaho kirimu y'igiheri cyaje bya biheri byo mu mihango byiyenza kubi. Ufata kirimu nyeya ukadomaho, ejo ukongera kiragenda kikuma kigasigara kimeze nk'urushinge kakarinda kavunguka. Aya very powerful one. This is what number 1 cream. This one nta mikino. Ngayo nguko amasabune nini sabune dufite na tona n'ibindi umva produit hano ziruzuye. Iyi ni serum. Iyi serum nayikora mu maso no ku mubiri. Iyi nayo iri very powerful. So nkuko uzibona nazo iyi kwanza iyi ni package nakoresheje ku muntu ufite ibiheri, mbese niba udashaka kugira ikindi kibazo ku ruhu ntuneshe umutwe. You take this package. Iyi package ni umuti ngiyi uhita utwara iyi ngiyi ewan. Iyi rero urayikoresha waba ufite ibiheri yaba ntabyo ufite, ni kuvuga ngo iyi ni package nakoresheje muri produit zanjye like all in one. Navuga ngo buri kimwe cyose ni icupa rimwe. So aya ni amavuta ukoresha ufite ibibara, ufite ibiheri, ufite mukushi niba ari mukushi, ufite uruhu rumeze ukuntu ruri tobori ba bantu bagira uruhu rumeze nk'ururimi mikori. Aya rero iyi pink. Hanyuma niba uri umuntu ushaka gucya, aya ngaya aza mu bwoko bubiri. Haraya ufite uruhu ruri strong tumuha aya ngaya ariho umutuku. Ayo yandi uzayabona aza abariho umutuku. Isabune nashyizeho nyine dusa ni gucya yanditse mu mutuku. Ubwo rero iyo hariho umutuku ayo nayo umuntu uri strong. Ndabona ntaya hari hano, nago nayashyizeho hano. Ayo ngayo nyine ayaba yo mu maso yaba yo ku mubiri. Urabona ukuntu hano handitse ngo Queen Face Cream. So hari urabona ukuntu byanditse mu mukara. Ayo umuntu uri strong biri mu mutuku. Ngayo nguko mw'abanyarwanda mwe. Ngayo nguko hano hanze mureke dupagase natwe nituyabona tuzataha. Tuzaze twicara i Kigali natwe tujye turengwe nk'abanyarwanda. None ubwo urumva twaza kurengwa mu nda nta kintu kirimo tukabakira. Twabakiraga. Nawao ninde yabacira nta muntu arengwa nta kintu afise. Hey, you have a black tea or you want some ginger, honey? Washizemo icyayi cy'umukara. Abazungu kuki bita tea black tea. Now listen to my daughter. Of course ni icyayi cy'umukara. Na did I say no? Ni mukaru. Ni mukaru byo ni icy'umukara. Nyamara ikinyarwanda urakizi mwana wanjye. Umuntu uzi mukaru mana naribagiwe mukaru none keza arayinyibukije. Iwanyu mwabaga mwanyweye mukaru ngo murabakere n'ukuntu mukari nk'isukari we. Ngo bari abanywa icyayi cya mukaru kitagira n'agasukari. Abantu n'abana babishaho. Keza wacu, love you. Keza abakunzi bawe bari kugusuza iryo jisho ku mavuta yawe rimeze nk'igiyayiru. Ego mana reka ntago ari igiyayiruminati. Ririya jisho ni ukuvuga ngo ntabwo ari ijisho actually. Reka nyazane nkwereke urebe neza. Bundi usually nza mu Rwanda ngiye gukora this company nari nayizanye mu Rwanda, and then some things didn't work out, so I cancel, I go. Let me show you. So nza mu Rwanda I already have a company for makeup. I do have a makeup company. So nizo nashakaga gucuruza mu Rwanda. Urumva? So iyi logo yari logo ya makeup, ntago yari logo y'amavuta. And then ni nanjye wayikoreye actually, ntago ari undi muntu wayinkoreye. Hanyuma ikindi ndangije nyine nyishyira hehe, nyishyira kuri skin care.
So ni ijisho n'akabizo, urabona n'imbere harimo akabizo, ntabwo ari ijisho ritukura, ahubwo ndashaka kuzakuraho ndashaka gukuramo iriya black y'imbere, ubundi hagasigaramo akabizo gusa, cyangwa se nkazakoresha ibara riri black noir ukuntu, then akabizo niba kazasa umweru, ubundi mostly kiss is red. So niyo mpamvu rero logo yanjye imeze gutya. You see, it unique, like unique. So umunsi rero nkora zino logo nari ndi kuzikora nyine ninjye wazikoreye, ntabwo nigeze njya kugura logo. For what? I sit down, I created myself. Nabanje mera ku gaseke ngira gute, you know, I still have them. Urumva, so iyi logo biravuze ngo impamvu harimo akabizo, urabona urebye mu jisho ry'umuntu ari kureba wenda nk'umukobwa ku munwa, so reflection nyine ni nkuko wireba muri ubona kakabizo mu jisho. So ni logo nakoze muri make, no kuvuga ngo before you love something, mbere yuko ukunda ikintu urakibona, so ubona ikintu ukagikunda, then love and then you kiss. That's the meaning of my logo. You see, you love and then you kiss. So ntago ukunda ikintu utabonye, sibyo? Ikindi ntago wasoma umuntu utakunze. So iyo rero uguze anything, ikintu cyose uguze, cyangwa se niba rurabyo, ikintu cyose nyine utwaye iwawe, it's because you love it. So this is it. Nakabizu ntabwo ari ijisho ry'umutuku. So ngayo nguko, you see, you love and then you kiss. Gusa nyine iyo umuntu abibonye before it's clear, they be like, what is this? However, yeah. Ariko nuko nyine logo imeze. No ku myenda niko nabirekeye. Gusa I love your opinion, nta kibazo kabisa. Ikindi katurebera, karibu Keza araje. Narogambo na skin yawe nkifuza kumenya amavuta ukoresha. Nkoresha amavuta yanjye sweetheart. Amavuta narayikoreye Mukorogo ncikaho. Sani mukuru ni icyayi cy'amazi. Mukaru. So ngayo nguko. Ubundi kera nisiga ntago najyaga nsa nabi. Why? Because I was traveling. I used to travel too much. Like every month I'm gone. I'm here, I'm gone. I'm here, I'm gone. So nowadays I'm not traveling like before. So usanga rero nk'umuntu nk'ubiyonza kuba nisiga Mukorogo byari bibaza, ariko like now I look better. Do kandi nubu nuko ntarayiti urabona nutwo tunakoze ubona gutya n'amaso, ngiye ntatwo mbona nkize gutya, no ntatwo mfite, nuko ntarayiti nziza ibiriho bena. See, ubundi hano nabaga mfite nakoze. Ariko ikintu maze kubona amavuta yanjye mu Rwanda, Uganda, Tanzania, mu bihugu bikonje ni sawa ku muntu udashaka kwangiza uruhu rwe, ni meza pe. Hano muri Kenya rero abakobwa benshi biteza glutathione mu mubiri, ariko nabo zirimo zirabica. Kubera iki? Urabona iyo witeza glutathione mu mubiri, it's like ni nkaho buri kuri medication, so ntago ugomba